Ibibera mu burasirazuba bwa Kongo. Tite Gatabazi asobanura ko guhindura isura y'ikibazo nyakuri cyatumye M23 ifata intwaro kigahindurwa ikibazo cyo gucukura amabuye y'agaciro ya Kongo mu buryo butemewe n'amategeko ari ugushaka kujijisha amahanga ngo atabona intege nke z'ubuyobozi bw'iki gihugu. Umuntu aravuga uburenganzira bwe bwo kuba umunyekongo bakamuvuga ko aje gucukura amabuye, ntaho bihuriye. Ariya mabuye y'agaciro ari muri Kongo 70% ari mu maboko y'Abashinwa. Iriya 30% isigaye iri mu maboko y'amakampani y'ibihugu by'i Buraya. Biravugwa na Africa Intelligence, kinyamakuru gifite amakuru ko hariya muri Lomami, turi muri Katanga. Lomami iyobowe n'umuguverineri witwa Fifi Masuka, bavuga ko ari inshuti ya hafi ya famiye ya Tshisekedi. Ariko niwe uhagarariye inyungu za famiye ya Tshisekedi na famiye ya Ramaphosa, perezida wa Afrique du Sud. Bari abantu nibo bacukura hariya, birandikwa mu binyamakuru. Umunyamategeko Metere Haroyizi Mutabingwa ashimangira ko imwe mu miryango mpuzamahanga ndetse na bimwe mu bihugu bikomeje kwirengagiza nkana ukuri kwibera mu burasirazuba bwa Kongo mu rwego rwo kurengera inyungu z'ubukungu bikura muri aka gace kiganjemo ayo mabuye y'agaciro. Igihe kirekire muri kariya gace hakomeje kuba ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'icuruzwa ryayo mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ibyo rwose ntago ari byo kwibazwaho, kandi bigakorwa na bamwe mu banyamahanga bishuye muri ibyo bikorwa byo nyirabayazana y'umutekano muke muri biriya bice bikize cyane ku mabuye y'agaciro hamwe n'indi mitungo kamere. Gusa igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko abishe inyuma y'ibi bikorwa aribo bagombaga kugarura amahoro ndetse bakanatanga umutekano ku baturage. Lay Power ufite uruganda mu Rwanda rutunganya korota rwa mbere ku mugabane wa Afurika ari mu batemeranya n'abatinyuka kuvuga ko u Rwanda rudafite amabuye y'agaciro nyamara ruri mu gace yiganjemo. Tureke ibinyoma bya politike yo gushyiraho imipaka y'ibihugu mu myaka magana ishize, ahubwo tumenye ko imiterere y'isi nta mipaka yashyizeho, buryo twakwemeza ko amabuye y'agaciro yagarukiye aha. Kuko iyo urebye aka karere ibihugu birimo Burundi, Uganda uhabona amabuye. U Rwanda uhereye no mu myaka ya 60 ndetse na 70 ishize ni kimwe mu bihugu bya mbere ku isi bifite koruta. Utekereza ko twari gushora akayabo k'amafaranga yacu mu bikorwa byo kubaka inganda zitunganya amabuye y'agaciro tudafite amakuru ahagije kandi byemezwa n'umusaruro tubona? Rero tureke ibyo bisigazwa by'amateka. Our problem is not minerals. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame aherutse kugerana na Mario Nawafal, umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga nka X ndetse na YouTube, yamugaragarije ko u Rwanda ntaho ruhuriye n'amabuye y'agaciro bivuga ko ruvana mu gihugu cya Kongo. If you look at the list of 100 entities, 100 from wherever, urebye urutonde rw'ibihugu byinshi byo hirya no hino ku isi, harimo byo ku mugabane w'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, za Canada ndetse n'ibindi, harimo n'ibyo muri aka karere kacu bishishikajwe n'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rushobora kuza ku mwanya w'100 uramutse ubitondetse kuva ku wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, rwaza inyuma ya byose. Ariko ubu ko ikibazo giteye, bafashe cya gihugu cyiza ku mwanya wa nyuma bakigerekaho ibibazo byatewe n'ibihugu 100 bikura akayabo k'amamiliyari n'amamiliyari muri Kongo, ntihagire n'ikintu basiga. Ariko bikarangira u Rwanda ruryozwa ibyo byose. Rero kubera ko ibyo bihugu 99 byose bisa nk'ibigenzura itangazamakuru ndetse na buri kintu cyose ku isi, birangira byungukiye mu miyoborere mibi ya Kongo, ndetse hafi ya byose bifite na sosiyete z'ubucukuzi bifatanyije na Perezida Tshisekedi. Formed together with Tshisekedi. Aha umukuru w'igihugu yagaragarije uyu munyamakuru ku Rwanda icyo rwitayeho ari umutekano warwo. Ibibazo byacu ntabwo ari amabuye yo muri Kongo. Ikibazo dufite ni icyerekeranye n'umutekano wacu. Twebwe mu gihe tutizeye umutekano wacu kandi mu buryo burambye, ntabwo dushobora gutekereza iby'amabuye y'agaciro muri iki kibazo. Icyo nicyo kintu cya nyuma kituri mu bitekerezo.
impungenge z'umutekano w'u Rwanda zatumye rufata ingamba z'ubwirinzi zateye bimwe mu bihugu kurukiriraho ibihano ndetse binaruhimbira ibirego. U Rwanda rugaragaza ko nabyo atari inzira nziza yo gukemura ibibazo by'umutekano muke mu karere ushingiye ahanini ku bikorwa by'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe ahanini n'abakoze jenoside mu Rwanda. Calixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali. Mu yandi makuru, umugaba mukuru w'ingabo za Centrafrica General d'Armée Zephirin Mamadou asanga ubufatanye bw'ingabo za Centrafrica n'iz'u Rwanda ari urugero rwiza rw'ibyo abanyafurika bageraho bafatanije. Yabivuze ubwo ari kumwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi basuraga ingabo z'u Rwanda ziba hitwa Bimbo hanze gato y'umujyi wa Bangui ari nawo murwa mukuru wa Centrafrica. Jean Damascene Manishimwe yarahari. Imibanire y'ingabo za Centrafrica n'iz'u Rwanda yarenze imikoranire isanzwe maze ivamo ubucuti butuma bahurira hamwe bagacinya akadiho nk'abavandimwe. Ku mugaba mukuru w'ingabo za Centrafrica General d'Armée Zephirin Mamadou iyi mikoranire imaze kungura byinshi ingabo z'igihugu cye ni ikimenyetso ko abanyafurika bari hamwe basezerera gutegera amaboko amahanga. Abigisha, icyubahiro ni icyanyu, mbashimiye ibyiza mukora. Ikibyemeza ni uko tutagihanze amaso uburengerazuba bw'isi. Iyo twasabaga umwanya w'amahugurwa twarategerezaga bakadusuzugura. Twabonye rero ubundi buryo bwo gukorana butubereye. Ubu nibwo twumva tuguwe neza. Muri iyi mikorere nta na kimwe cyabura muri Afurika. Turatekanye, twe dusa n'abari bakiri inyuma, turafatanya namwe, dufite icyizere, turasatira intego kandi tuyiri hafi. Harabura akantu gato nako tugomba gukora. Turakomeza amahugurwa mu bufatanye twatangiye. Birakwiye ko dusangira imibereho yacu ubuziraherezo. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi ashimangira ko ingabo z'ibihugu byombi zikomeye ku cyerekezo cyatanzwe n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Centrafrica. Abakuru b'ibihugu byacu batweretse ko rimwe guteranyaho rimwe atari kabiri ahubwo ari rimwe. Batweretse ko ubufatanye bw'abanyafurika budufasha kudahanga amaso amahanga, aho nko kugira ngo baguhe agakombe gato wagombaga gupfukama. Tuzakomeza rero icyerekezo cy'abaperezida bacu bombi. Niba hari ibyo tutari twagakoze, uyu ni umwanya mwiza wo kubikora. Ingabo z'u Rwanda ziri mu gace kitwa Bimbo hanze gato y'umurwa mukuru Bangui zaje muri Centrafrica mu mwaka wa 2020 nyuma y'amasezerano ibihugu byombi byagiranye, zikaba zaraje ziyasanga iziri mu butumwa bw'amahoro w'umuryango w'abibumbye MINUSCA zo zihari kuva muri 2014. Jean Damascene Manishimwe, i Bangui.